Nginibingelele ngiphinde namukele kuyo le channel ehamba phambili radio inkeze lami igama umfeze ukuthi uthu wakhumalo bathi la sibona amagumede mawuthi usemusha la ekhaya engicela nje show ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke uzimiphi uZimdolla kwaBiyela umsakazo ukhozi FM usolo umona kuNgizwe bonakala kwivideo esabalele enkundleni zokuxhumana exoxa nenyanga ubhongo lethu umzozo odume ngelikakhehlelezi kule video ungizizakale bhoke akakazalale noZimdolla lokhu kushiye phindelele futhi esebenzisa amagama aqojeme ngenkathi thethe uNgizwe ubonakala ehlezi nokhehlelezi wethu uhlelo kuYouTube isintu sami uzophendulele uZimdolla uthe usolo ukuthi uNgizwe uhlukunyezwa impumelelo yakhe uthi akakaze acabanga ukuthi ukhona omunye umuntu ongakwazi ukukhuphula umaskandi ngemuva kuba akhonjwe indlela okhosini FM uzama ngayo yonke indlela ukudicela isithunzi sakhe phansi ngoba ethemba ukuthi abantu bayazi ukuthi uhlanyo olukhuluma noma ngayini uNgizwe akahlanywe ukuthi nje wakhula insizwa ziboshiwe kubeka yena laphana uZimdolla odabeni elibikwe laphana ngeledlule kheselezwe watshela intatheli ephephandaba ukuthi akayazi inhlobo ivideo ngekhe ekhasini kuYouTube isintu sami waphinde futhi wathumela umlayezo kuWhatsApp etshela intatheli ukuthi ubaqhatha noZimdolla kubenena noNgizwe sebexoxisana ngolesithathu inyanga inamake ivideo kuYouTube ixolisa kulomsakazi kanjalo futhi nabalandeli laphana bafethu bekulona udaba benginilethela namhlanje kwesenkeza ngifuna ukuzwa mina ukuthi na kuthini okwakuphawula ngalolu daba ngoba uZimdolla useziphendulele kulolu daba lolu bafethu ingakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.